Учкун мал базары 2021 жыл. 21 март. Бүгін Норuz. Torpaq qancha oldi aka? 37 olib tur. 37 ming. Erkek burg'achi-mi? Burg'achi torpaq ekan. 37 ming so'm bo'lib tur. Ya tay qancha oldi tay? Ha? 45 ming so'm deydi shu tay. 45 ming so'm. Gaz kanal bu. Pazar bası. Brat qancha oldu şu? 50.500 so'm bo'lib tur. Erkek targ'il ekan. 50.500 so'm. $50.500 so'm. Erkek bir yaşar torpaq. İzber bazar aqısı жылқы 40 so'm, mal 40 so'm, qo'y echkilar 20 so'm deydi. Mına turalay ko'tarildi-mi? 60 so'm bo'lib qoldi uy жылқылар. Uy жылқы 60 so'm. Uy жылқылар 60 so'm. Bratını ala qancha oldu ala? 35? Ala erkek 46,5 ming so'm bo'ldi. 46,5 ming so'm. Bana işe Brat at qancha oldu at? Brat at qancha oldu? 85? 85 ming so'm bo'ldi bro, navlat. Torpaqni uydun bahosin so'rayli. Brat, torpaqni uy qancha oldu? Qancha deb o'tasiz? 120 ming so'm deb o'tam deydi, biroq sotilmay chiqib ketib o'tadi. Ala uydun o'zi qancha oldu? Ne ola 120. Ana torpog'i. Ne ola 120 deydi ala uy. Torpog'i ana aka? Qanchani tu'ib tur? Ikkini tu'g'an ekan. Torpog'i ortda keladi deydi. 120 ming so'm. Aka buna qancha oldu? Qisir bu boz bu? Boz ekan 70 ming so'm bo'lib tur. Bo'lsa ketaveradi. Boz uy ekan 70 ming so'm. Bulcaq жылқы bozor. Жылқыларdan дағы üstürtön balarını bilip öteli. Ukam taydın bahası qancha bo'lib o'tadi? Taydın bahası qancha ekan? Yo'q, buni oldim. Qancha aldinglar? 32. Buğachi erkek mi? Erkek tay ekan 32 ga aldık deydi. Enchi qilasыңар, vat qilasыңарбы? 32 ming so'mga olibdir. Erkek tay. Bir yaşar erkek tay. Bir yaşar bo'lib bo'lish kerak endi bu. Qamchi qanchadan qamchi? Görme qamchi? Jo'nakaylar. Jo'nakaylar ekan, 500 so'mmi biri? Taydın bahası qancha ukam? Erkek urg'achi. Urg'achi tay ekan 45 ming so'm. Kemi var. Qanchaga bağlıştı bunu? Ben ba atam var mı? Qayerdan olib keldinglar? Madadan mı? 45 ming so'm kemi var. Mada ayından kelgan tay ekan.
Ukam taydın bası qancha? Qancha ekan? Qancha deyapti sarini? Sarı 45 lirayı ver. Yaşı qanday? Yaşı. Kalta tayva. Yola turganda ey. Yola turgan nimede? Öçe turgan. Bugün var mı? Yo'q. Qanchaga bag'ilishdi aka? 40'a berib. 40'ga berib edingizmi? 40 ming so'mga berib beribdir. Biroq bo'la turgan. Cho'ng yil bo'la turgan deydi. Erkek sarı tay ekan. Qaran bas qancha? Aldı et. Qarasi bor ekan, 45 ming so'm deydi. Qara taydagi erkek, bahası 45 ming so'm. Kalta tay qancha bo'ldi ekan? 50 ming, eko bir deyli bahası. Eko'nun bahası bir deyli ekan, 50 ming so'mdan keyin bor deydi. Bir jeşer bo'lalak bular ha? Жазда bo'ladi da. Qanchaga bag'ilishdi aka bularda ham? Her kıl oldu. 38 oldu. Çeke bir verdinse? 64 oldu. Eko 64 ming so'm bo'lib turib berbedik deydi. Bozor bahası kanalı. Ukam seniki qancha bahası? 70 ming so'm. Kemi var? Urg'achi. Chayishi qancha? Qisir az bular. Qanchaga keldi bahası? Bahası qanchaga keldi? Qancha so'rashdi? 60 ta kishini o'tdi. 60 ming so'mdan kishini o'tdi deydi. Urg'achi ekan, o'zi bag'ib жүргөн. Özünün kolda çoğaygan. Baytal deydi. Ya attın bahası qancha ekan? Attın bahası qancha? 80 ming so'm. Kami var mı? Yaşı qancha bunun? Unan. Ha. Жаңасы yu. Qayerdan olib kelding buni? Toshbuloq. Uyretilganmi? Uyretilibmi? Uyretilgan ekan, Boshbuloq aylidan kelibdir. Ya bu urg'achi turmay va? Unan o'xshatdi. Urg'achi ekan to'g'andir. Urg'achi baytal. Bozor bahası. Hurmatli görüşçüler, çok degende like'ты basıp qo'yingizlar. Sizlerin like'ingizlar dağı biz üçün çok ma'niga ega. Bizni men etib izlashni aqtab qo'yingizlar. Akam belim bahası qancha bo'lib o'tadi? 100 qanchani tug'an bu? 3 tug'an bu. İçinde bolası var mı? 100 ming so'm. Kim var ekan tug'anlar? 3 tutuğan bir ekan. İçinde ulunu var. Ay sayga var tuğup qalat ham примерно. 20 gün жақында öyle qalып turanda. Жақында öyle qalып tur 20 gündün içinde tuğup qalışı mümkün deydi. Aka qayerdan beysi bu? Boshbuloqdiki. Boshbuloqdan beysi ekan. Qara beyin bahası qancha? 84. 80 ming so'm kemi var qara beyinin aqchasi. Yaşı qanchada bo'ldi ekan bunun? Bir tuğan içinde qulunu var mı yo'q mu? Bir tuğan ekan içinde qulunu var mı yo'q mu? Onisi belgisiz deydi. Aka axırkı bağı qancha oldu axırkı bahası? 70 ming so'm bo'lib tur axırkı bahası. Şimdi oyalım. 70 ming so'm bo'lib tur.
Ya mына erkekтай қанша екен? Жашы қандай? Bundan екен 2 жашар. 60 000 сом кем бар дейді. Ақырқы басы қанша болды? Қанша сұрашты? 53-ке 53 қырышып тұр. 53 000 сом. Ukam attın bası қанша? 100 000 сом кәмі бар ба? Жашы қанша бұның? Жаңасы бар. Қаншаға бағылышты? 84. Улаққа чауылған ба? Нарақ бастыршы бір-екі жол. Жаң үйретілген ат екен. Улаққа үйретіп алса олдай. Брат, сіздікі қанша? 85 000 сом. Мойны жайында ма мойны? Жашы қаншада болды бұның? Жазға пышты болып қалып тұрды уже. Мойын башы жайында екен. Қаншаға бағылышты шыны? 68 000 ұшты. Улаққа үйретілдек болса ерек, а? Ем үйретсе олады, а? Улаққа ем үйретсе болады дейді. Қазір жашырақ да олады. Жазға пышты екен. Базар басы. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, суроо талаптарыңыздар болсо, комментарийге калтырып кетиңиздер. Биз ар бир комментарийди калтырбай жооп бергенге аракет кылабыз. Анан башка Telegram, WhatsApp группаларга дагы таратып коюңуздар. Бизге кичине болсо дагы жардам болот.